Mama call Sermens Vyter Herbal Mesha sa wahimani oba pa me mo ache me just say Stefia ahofena no odin me that say me so me we kakaka amen owura ni wolinti eyi ya bia fo ati amen amen ya na sometimes brenom ni ade nya asem keto akra ebe ye ede de ni patifie pa enya agro kra na hu ba ku bia on time nya ye onyanko behwe na ya na adwumasem tie nya ne sa no wate Vyter na Sermens hu asem about on share den komu yi adawo ma ye ni nkomo me da say ebisaro mo wache na happy Easter good Friday nyame nkwa na obewu ya eda owu ye ne fe no good obi ewu aye bad ene nkanka ne Ghana ha obi ayare no owu abibi ne ku no dro bi ne ku no na ye ma ye ho happy Easter ye bompa ese wo no so mfaso no ye be say di ne biem wo Yesu dim na Sermens Vyter Herbal Mesha ne capsules ene wutifia afi na wotemenka or especially mo ya ye kokwewu aye kofro pepa wodo ebu okra ne kotodwe nti kwa onu kro mpeso obeko edi entia Sermens Herbal Mesha ne capsules aba eba beyi honam ya wo apostle me jonku misisi mechi kase mechi bremo mintiri mu emu twetweme ebeyi sa wo ha wo nyina ede afi ho de amount bia won temenka da na ndedi nka ya wo temenka Sermens Vyter Herbal Mesha ne capsules no eye herba yankase ye bibidro enua ye wa eboa sayade se de otwo ne kan ye no ye nua duaba ne fa haban no sayade ne we de haban no ye de dua na bana no ye de ni hini ni nyina kan bom ya ye bi ensuo ya ye bi capsules abetimi anom na ye specifically se enye entini mu adwuma enye honam apostle mu adwuma enye echirikase mu adwuma na mmoa mema ene ma na nsiesie onkwanso nkokra so sa edroyi ene na mbedi hu adanse a kyew na wote akotobi na se de nkrofo di adanse no na wo so aba bedibi ye fe ya de bi siatika bia na wonte minka ene na wate minka wo so wate siatika ya to asintina etwe na siatika yi ye wonan baako wo to asintini betwe akosi wo na ase na asa wo na ase mpane bi wo ho a ewo na afi baako no ye wo ya na baako no so asa na nsiache a enya asem ketewa Sermens Vyter Herbal Mesha eba bedi wakaginamu na sa wo hawo ya maboso akire wi fi ho de amawo wo ye obi atatena se chepa enti wo tena se edi mre ansa na wasori ubewie na wusisi enya asem ketewa mekanfo Sermens Vyter Herbal Mesha ne capsules e de amawo say sa hawo na edre beyiu ebedu akaginamu ayi sa ya de no e de afi ho no de amawo krakra emma biemu eye mama eye man mema na mema titiru say wo premature ejaculation and as erectile dysfunction na de bia meka se bema tiase bema nwu enti say wo tiase na wo tiase se bema wo erectile dysfunction na wo de na timkeja atokra kope Sermens Vyter Herbal Mesha ne bito ene ne capsules no ubia wo de frey ya be kwan ya be fa so wo be fa no kama ebe boa nyama we nya aphrodisiac enye ne ofa ya na se okwa akoba adwuma we eye nipadua ni mu adwuma eye ntiri ni mu adwuma esiesio eye ade ahodo nyina de afi honom ade ma wunyina so se bema ade ma o house ana ba no eye fi ho na mo ahoden woti ase nti we nya ne akwa akota ntentem na eye bibia ma o sharp bia da bi eye adwuma ebo adwuma ye ne mom no emo adwuma se eno nko anti na eye esiesie wo eye ntini ni mu onim se mema de mo de eye mo ade ya ye ntini ebe yi ntini ma mo je etimi eduafusa na eye amo agina so pemim se bema eni ti hwe Sermens Vyter Herbal Mesha ye chi kwan ye long weekend ene ekosi Monday nyina ye holiday ye tefie kope bito na wotonso enja wo yiri wom sa lo libido na wo de ahoden ba na o dwane no pebi ma no na onnom ebe boost ni libido level ama akosro be ma so bi kwa no ahoden na wo ho woni premature ejaculation yi bi woni the erectile dysfunction na emom no akona eba o musa mi yiri nie no eye nhede ni ho Sermens Vyter Herbal Mesha bi ene ntoma nko a otofa no atobi ama oyere e boost you na e boost your ba no so ama face ani ja be fie weekend di be de ya ye tu kwa free ba aba ene ye wa ha no so ye free he koto obi no ye mpe Sermens Vyter Herbal Mesha ene ne capsules bi no na emoye ya na ma no screen so obetimi afre ye 0244 71 8557 0244 71 8557 and that's 0241 604 702 0241
604-702 number me ri na frɛ ya obenya na woni atwetwe nkomo oba na wuti fie bia na wonya ntemenka onsebuo na ate akobusumi nsia afine emaye no me pa cho Sermens Vyter Herbal Mixture ene ne capsule su bi na no nom na emwa endi wakegina mu na ntimi mra na emaye na kɔ he enya sa na nyame ye wo ye se busumi bia ye hu mogani se untwa nsabuo na se woda so ewo maame yemu ana se wo maya yemu akwesi se ubenya 50-60 aircrona na se enisa na emom no bibi nti na emma me pa cho Sermens bi na no oba be dia dance ebia wo so de no eba bro so ebeba 8 days ekonso na otwemie na asaba na otwemie nsa na asaba nti de bia wo ye hoya de bia mo ja swate Sermens Vyter Herbal Mixture ni bi na ema niema entoto ye ebema na ba normal say de was eba ebema na ba say 28 days and 31 days and no great bi bo ma ho bra wo ye fertile wo betimi no kunehia wo betimi afefro Sermens Vyter Herbal Mixture bi na abira be dia dance wo de na ye koko ye fe ne pulse and a hemorrhoid sa ya de we ya de bone koko ne mani pentimi ntena se ye koko na ma obi a wokɔ na se fie kane ekɔ a ye tetena se na ogina ho otena se sa wa shift ne ho kakra Sermens bi na nonom na nyi sa de ne mfamfiri ho ma koko ya de bone nsa maka of Sermens de ye ntini mu adwuma ye nerves ni mu adwuma wo ne eboaye ma eniema ama air stretch ema mo je kogina baabi ama koko na piaba koko na ma ba ma sem mpanyimfo mo ni mo ekɔ afikyira sebi okɔ ejana bia na ite se de wa oba wabu ne nsa eya ade body papa etimi ema wusisi eya wo ya enya asem ketewa eni timi pa cho Sermens Vyter Herbal Mixture eni ne capsules ni bi na nonom eba ne general body pains dia enkopa awi no koda obenum bewie no ebe ma how from pa cho Sermens bi ya adwumaden Sermens herbal how be anim onum no ebesiesie ne padua na say yini honam ya ona firi honom ama productivity level na kosro ade cha obenya hoode akoye adwuma so what ase afa so no so betimi aboa wo na eyi ntini ni mu aboa ma hoode aba enkofa se ukonom no fufuro bi na akofo ha fufuro bi e de abro Sermens Herbal Mixture the capsules no na nonom na emmoa wo obetimi apedodo atu ewo kanshi dry clean repash na wododo na doso pu akọ benye bia ma wo repass ventures ewo o kanshi dry clean de bia metina ha ya meka ye nuano ma mo AS ni any SS4 no de bia moja wo fem me pa cho ko hwehwe prekese powder bia bedwa so bia Pension Company Limited diaba no ko pebito ye fe ne prekese powder ebua ma moja level no basro de na me kase ma bi ho moja ne tuo mbroso de bi no ma ye ho ya me pa chope prekese powder bi na wo so nom ebe ma moja na bayi kama de ama wo ho anu akoma bon tentem ofo staircase na e bo pim me pa cho prekese powder ni bi na nom na emwa wo so de no e bia na enye no na emom no wanya diabetes bi ho wanya hypertension bi wo check ya se sugar na ekona ya na aba 6 eko 15 na aba 9 enye emwa wo prekese ibinom wonim se prekese de ye ka se ma sugar akofem normalize o pressure ene sa anyama na edimo kegina mu na nsem de ne se enye prekese nko na de ye sa powder yi ye de other natural ingredients aka ho a eno be boawo normalize o sugar level be boawo ama o pressure no so egina fa akọ pressure ekosro ba fem ya de boni pa o ena ko cheke 120 ade chi na ba 180 obinim de beba so di o how beba prekese powder ni bi maame ene papa wotie me obi benya wa na yade no so no kotwe wuo na ekotwe wiea ni owuo enti yesre pebi na emboa wo na normalize bibia wo ni pedua ni mo na emwa na enti so unja wedro no unya prekese powder bia obefa ne seti anopa me no kase ya nke wie mo aye nwunu ye no ezo gugu won kran yi wase bi na wo de gugu won motem na wanom ebeboa e boost your immune system no and it's a what pam yade ahodo nyina akọ enti na meka ne se wa diabetes so se wa diabetes a immune system na emre yade bi atwa bepese eba
Unya hypertension aso ada sa wan hwe ya hypertension yi na moja na ntimi ani efusane ya na akofa stroke wo wa prekope na stroke de ne ho aba na affect your speech obi okra wonkai obia na afi minim ntese de we bi troop we betu minim amaya ma onuane afa ho ene ade emwa me pa chope preke se powder ibi na emwa uni wa kechire mu na normalize o sugar level na ma pressure no so enye normal emfama Oyo oba penfo a meka fo preke se powder bi ama sanse no be boa ma mo janet nya beyie na afen so esiesie o ayi nya ma bi efi ho midi kan kae so as na ss dem bia o mo da ofem yakohwe obi dia ye 4 yakohwe kakra 5 abasra ye 6 e macro bo mo sakra mpo de ne kokon e ba fo tese acha gise bia boso miense bia de mo jasi so boso ba ko ne dimirika ne de mo jasi so me pacho preke se powder ye de preke se ni other ingredients aya ebo asiesie ni pedua e ma mo je die fusane na ma mo ja na abaye wo ni pedua num no pebi nanonom ye number is 0244 718557 0244 718557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 Makacho that I say so pedu to a baby a make confirm wo e repass ventures eho ene amomu to me so metimi do na amobia enti baby a pedu to pade repass ventures we omu frima ye that say me so me das na me kan Sermens Vyter Herbal mission in the capsules no and a preke se powder no so no so you be a ono ufa diabetes and hypertension edra bema na o mema se munko ya make confirm so obenya miensa no na afi wa friend number no na ye no watwetwe ho nkomo asempetia number is 0244 718557 and 0241 604 702 sister Fia me da se bebre yes ya da se wa ya bo ahema no ya da se nyame nhyira